Teligawa. Todi. Teliketa bau. Then wani chao ki uteti ya ngoko. Hello. Wake wanesa. Nita wasemi wa mulingi na nzawi ya mitamboni ya mbai. Tutunenete nao. Onenete na Johnny. Johnny kumaba. Ni wa Kitwirulo. Kitwirulo, Ivanveto andongoni. Okay, then mo John. Ino kiema kana 2021. Na tumandona mtu na kana kamwe. Kuma vuto ende ya mwaka ni wa 2022. Tema tuko kenda mwiwaza ndarunu wano kiena mutwa teka la nomba. Teka la nomba bete abantu bezi na toko utakwa atakangi kamwe. Nondo ena kana kama kakabisi toka tasi yake litu mwini wa mbe. Matuko mwanza ni wa ati ati kanye kake litu. Na kuma vuto kalana sabate abantu bena zina. Lakini ila kwa kia ka manako ikala ndina kama no kunga yuzi na waambie ukwende ambake ila woke kuma kwanye. Nono mondo si neno mbane nyenezi ana dina webu. Ela nende hospitali na timwene ezi ana dina wanzasi. Na neo ini stage ya mweso. Ila wokiona na sika wakoka nena simu wa mwe kila kwa yuwe uendo siya na kio bande wa leu. Wacha ni sawa. Nono na kila sio ni sio wai ni cha kuona ina wanondo na waza kezi ya yubandu ba kuya ni ya jumwene. Weno wa kuya nondo na ka kwezi ya nene vyo vie na mwe wako ndewe ni ka kwezi ya lewe jiuteze. Wai kama wai ito tuku muhimu. Kila uwoke wa sidi. Ni wa umalu kile nomba. Azi ondo umia matukuto 22 mwiwa na 2023. Nuyu atambeto ibe anongo sumbwana nena ke yuba ibe wako masa itatu si awe okukela kwake ni saina saitano saa sita. Ono zonge Yumuzanya yuba katika teni ibe ane tu sumbwana nake. Ndi mukula wembe kaune. Hii mbia wewe ngo kama ndo asiwe wayo kelowe. Na fano keleze ni ile ndina mama ndo mata ni jeso tikwate woela umie kweni ni wese kila cha kwete uko manza kwako. Ndiye dia vya je tesimono ra kila zo to ana no keze ni ngwiwa na ni yuni sio kele lai. Ite ka lo tesumbo anita nake. Isu kila jo kio mumya ngomba ni kenduke. Yo na kuta mundo me US ndo imoto zo tindo bindesi. Ile no kila ndiwe yani wanda baikendo wa ni private ya cha kwa chaka ni noti ya na koite kana nji. Nye no kila nge kama ndo asimonde na njuke no ndiwe yani. Na nji sioka indio ko sioka masama saa monza. Ka isu monza ito ke to sioka ndo pengo lo bali lani de anu ngamia ta nikiata kai. Ndo la me da contract me da mama tima ya ndateke itano si adimo no ndateke 10 imeisha okawe yani. Ine njisi wakane ngweze hakwete kuwa. Njede hawa kutinda yuti sumbwana na andu. Na ke na andu ku ya meda mendo vingwa nke chenge nje kosi. Ile sosi yoka yini okwenda uyukuka yite ku ya tende no kumpia ndoko ali mubye na kwanji mwe yesu ni masama awe na kisa kutia. Kigila choke cha mumya nomba sami ne ke. Oke yukana kana kaka ni laka okie kumana kutuma. Oka jeve ano kutia kitandani akalingeta ne kula hiyo go ya ngwanza. Oko magirada ka balokana tumwane zena. Engale umeke vela. Una anya na ile ovunde. Na mukule yukana katona baloka kuma kebela ne ka vikambia hata no ko toka nele. Kuma kutwa wasese ingie na au magu atole kitandani ngomete na azia tamba na alikatokula chi asimiti ati ukoma. Inda na bindu kiasa mwanza sio tukunone zene ni wakakitanda. Jana musisi anza na mukosa. Musisi abuzi tone kwa mete sto. Lano kiena mukuli yake ewe mbeka nikiondia kana bakitandani. Nyangu kaneja okenda kuonga. Nzungia. Elo sisi mona kuninya kwa nondo nweni na kewe kanondo iza kwa ni wayatiwa. Lana mukuni yesu mwambie ne monenge. Ila mane dia na simu amuye kuonde mulunje. Nyago yu. Amuye kuonde mulunje na amuye ni wendete. Amuye ilo kutata umaluka numbe siwe nduko na siwe mungu latiti. Haze kuonde mulunje na ninya kwambia njikate to kwikata njikate to support na kino na kimoki ekodi.
woza sindu syake banga muchakana kakange kakomete na akua na ali Sa otuko? nda ndio liko sana na sio tuko Ko bakubi. Kwa nikipika bati bantu beta wakaui alafu hii nyake kuno no mawe no mundu okuma ini kula malendi ete nomba ndo na ke nyake no umia kwa muome you no ko waendi endi ya kumeka la kuela you amini kuma nomba you ni unge nyake ba isi mwezo ngone biba tola tenda kanisa ni kwa gani wangu ni yesimu Angolia iwe kauniki na manya bayondo nene kani wawende ikichonde ambia ningi onenjikuka tu nene na mwana ni sawa ila basosi woki okiala tekalienze ta nena na mwele sekela kindu ambia ni sawa ambia wanda enda numaka nisa maimana mukulie ndo enda numaka nisa maimana ata mwakiwa mina kwa kana kuobweka wales ambia kaenda ndandu maimana na mwe nundu ene wendie ndo ambia kana na agiambo dia akili yake tulie na hivyo na kwanjitule akaenda kumabuwa mwene no kwa mwende ukwela na nundu no waendele na kipandi cha kwa kulwe ni nyako kulaki sia kipandi cha kwenda na kwa ni mande nundu be safety sense ibinda yi yumudanga ni kwa tinu sima loli ama TV endi maenda ama kombi ya mudanga bandu maloli alondi 15 iwe banga nini balanye boyi chirona hizi akibu ni okibandi na ekita mukuko ni undu kapeno asimu kwitina ni pone ekita isi tuwa wanji ama nena ni nyaa kwa mwe wabe ikibandi una kwa labu ina akebasa siwa la woki ambia ndandondo maimana na kwa na mwe yukila kifo nundu no minye no ye ambaye kana aki yatulie na kwa njitulia ke ndawete wendi wake ni mwa ambia ndandondo maimana ni mwe asioke na wana mwe mundu kwitwa amina kuma enda sioka hao amina kwa na mwe yu ambia yite muzenyani wa katatu yu ambia muzenyani wa kana wa katano ni wokoka na kwa na mwe nyewe ndatu nene kibandi chako kile kimesa ni ambia bibandu bedina ila woje ojanguliti kana no tika lende na mwe kai na wa kwa tanziadi ikuma mumu tusite ya manetwe pyo kila kitemba cho wa kwa manana mundu mwile onena ni wajandu bya message ambita mwana ni no kana mo no myo bana wasamota na ina mwana neze ano iloma ya kawaida na jana mo na ingesi nyingi maana sana dem nyawa katatu yumo za nyani wa sana tatu ni entete so ingo na mwezi ya saluni yisu kana asetu ila mbeza siapa ibe ya issue kila mwibi la mwana no yeba bika bandu na kwa na mwei ya yuba abapika mwana kila mwino kuanje sewa wasio nicho ila na lilo ndo mbeza ni wako ni nya kwa mwana no kwegwa na manyama kweto mbite diana maiko na kwite dia mwana agolo mwana dino wake ni chao azi atu hospitali o matia kawaida na winya kwa mwede o matia kawaida ningo muntu tabio mwana waite chao ila ndio mweze to akomania na Kenya nendete kuasibina ngisi obana ndo kuone munda nema na njibanda mboka niwaambie nikawu ambie ile ngia no itanda wasi amana na mkulo yu na mbeza siana na wendo amana nana ambie tiditu wanda wana mwani sawa tuita kwa tanda waya au matakwata ya shilingi maneli nenge hawani 50 ina kwa na mwana ndo ndia kia nyoka iwe ndumye nusu na kwa nusu ni watu wake na basa wajikuma gumo zenyola wa ate kunena nyana yake na simu ogiangu ni simu ambie atekoma ojeri wona ngimende yuwa wetila nitwe katekate okiena nenge ambia ne liwa nguko nilana okiena nenge nguko yumu de nyola wa ate uma buse ini siokwa ini siokwa ini siokwa ngidona ga mbosi ni siongule kwa ni nguko siendie kwenye namu kanga sikito gwike yute ndeno nena yinu watu wakia kwa mano na kebyo ila iwa mundu no mano na mundu la mena kechanga jandu ima yue wakia kuninya kwa mwe kwa tinda mati ya niye na ke na we manda kwa ke na wende na kana kaito na vaikendu kitu na chona mwana waku atakiona wayu nyime yu ayun John ni kana withe no twetho ne winda au kutethia thina wiba
inye nenda imunde nondu iboke abika bandu nondu ke abanye ni ngwe na nanya ndete njiwa na imbako na waleo nanye yukana kaka nyona takomana na kendenda njika njona nako ya kaka nekole kachoka kuni ina ndo bakitu mimbi yo bo akana neka na kwenye ta kwa nundu nye muona idio kana umema mota ku iye njina bata nake nundu nye kila nye na bata nakonikana na ndo mambia neka na kola kikana kanini kuma zayo ne koyo bina nundu te kalonga ADM ije nda munde bya indo na ikata yi andwenda atu imonenia nye namba yake simu nyingine simu yange we love you yuza yapo huenda umana wekata ile ndo mana ni kata munde dio ta mundu no ni wa muite dio okay na kyo inyai o inyai mwana na inyo na ta komana na ke konena si okay ekato utethie John sawa okay